Veliki pozdrav svim gledaocima Arena e-sporta. Moje ime je Neda Luković, a u današnjim vestima malo Counter Strike-a, malo Valoranta, malo i kategorije razno. Idemo na najnoviji Clutch News. Do sada niste navikli da se u emisiji Clutch News bavimo kartaškim igrama, međutim sada će se to promeniti. Jedna od najstarijih video igara ovog tipa, Hearthstone, predstavila je svoju novu ekspanziju. Nastavak Hearthstona pod nazivom Voyage to the Sunken City u ovu igru je doneo 135 novih karata koje će biti omogućene u standardnim špilovima. Ovoga puta tema će biti podvodni svet koji nas upoznaje sa plemenom pod nazivom Naga. Pored novih karata ubačene su i dve mehanike koje će velikim delom uticati na igru. Prva od njih je Kolosal koja će kartama sa tom sposobnosti omogućiti da na bojno polje uđu sa saborcima čiji broj zavisi od same jačine karte. Mehanika Dredge daje vam sposobnost gledanja na dno vašeg špila. Moći ćete da pogledate poslednje 3 karte i da jednu od njih prebacite na vrh kako bi vam bila dostupna u sledećem potezu. Pored nove Hearthstone ekspanzije, Blizzard je za 19. april najavio i objavljivanje 10. jubilarne World of Warcraft ekspanzije, od koje fanovi širom sveta dosta očekuju. Iako je tip fizičkog oglašavanja odavno prošlo vreme, uzimajući u obzir da je sada gotovo sve digitalno, Riot Games se sa tim ne bi složio. Kompanija koja stoji iza FPS igre Valorant je u jednom turskom gradu postavila plakat na kome je napisano Very soon. Jedan od igrača je slikao reklamu i okačio na svoj Twitter profil, gde je pokrenuta spekulacija oko njenog značaja. Veliki broj ljudi misli da se plakat poklapa sa već postojećim glasinama oko novog agenta, koji bi trebalo biti ubačen u igru kroz svega nekoliko nedelja. U jednoj od proteklih epizoda opisali smo glasine i detaljne magije koje smo dobili od data minera, zbog čega bi se ova reklama mogla odnositi upravo na tog agenta. Pored toga, Valorant je u patchu 4.7 dobio velike promene kada je shooting range u pitanju, gde se mogu sresti čudne stvari i čuti do sada nepoznati glasovi, što takođe ukazuje na promene u igri koje će se desiti u predstojećem periodu. Možda u Srbiji ne toliko poznat, ali Mobile Legends definitivno ima svoje mesto na kompetitivnoj sceni video igara. Turnir je uživo gledalo preko 2,8 miliona ljudi. Jedan od najvećih svetskih turnira, Mobile Legends Bang Bang Professional League, je okončao regularni deo sezone pre nekoliko dana, a meč za prvo mesto pratilo je uživo preko 2,8 miliona ljudi u istom trenutku. U pomenutom meču sukobili su se RRQ Hoshi i EVOS Legends. Iako su obe ekipe već obezbedile svoje mesto u završnici takmičenja, pobednik meča odneo bi prvo mesto u regularnom delu sezone, zbog čega je pritisak bio veliki. Kada se tome pridoda i veliki broj navijača koje posjeduju obe organizacije, ni malo ne iznenađuje brojka od gotovo 3 miliona istovremenih gledalaca. Ovime je oboren pređašnji rekord za čak 600.000 gledalaca, a 21. aprila zakazan je početak play-off faze, kada se očekuje još veći porast gledanosti ove indonežanske lige. U prošloj epizodi smo govorili o promenama koje su zadesile Valorant ekipu 100 Thieves, koja je trenutno u potrazi za novim igračima. Aktivnu postavu ove ekipe napušta Hiko, koji je poznati u Counter-Strike svetu. Davne 2020. godine, Hiko je bio prvi igrač koji je potpisao za Valorant ekipu 100 Thieves i od onda, pa sve do današnjeg dana, bio je jedini koji je konstantno bio član startne petorke. Ipak, kako njegov lični, a i timski performans ne zadovoljava kriterijume, rešio je da tastaturu i miš delimično okači o klin i u potpunosti se posveti streamerskoj karijeri. I dalje će biti član 100 Thievesa, ali će umesto profesionalnog igranja zabavljati publiku širom sveta. Njegov najveći uspeh u Valorantu je 3. mesto na VCT Mastersu u Berlinu, koji se održao 2021. godine. Na njegovo mesto će doći Stellar, koji je u prošlosti nastupao za američku organizaciju SOAR. Organizacija iz Severne Amerike, Face Clan, ne prestaje da širi svoje poslovanje. Nakon Snoop Dogga, koga su angažovali kao kreatora sadržaja, na red je došao i poznati YouTuber Destroying. YouTuber, poznat pod imenom Destroying, pridružio se organizaciji Face Clan u ulozi kreatora sadržaja. U prošlosti je najpoznatiji bio po svojim vlogovima kao i freestyle klipovima američkog fudbala, koji je u tom delu sveta izuzetno poštovan.
Destroying se na svom Twitter profilu oglasio povodom novog angažmana. Još od svoje 12. godine pratim rad FaZe klana, a sada godinama kasnije sam i sam postao njihov član. Osjećam se kao da sam ispunio svoje dečačke snove i zaista je velika čast biti deo FaZe porodice. Siguran sam da ćemo imati svetlu budućnost i nadam se da ste i vi barem upola uzbuđeni zbog ovog sadržaja koji ćemo zajedno kreirati za vas. Sezona kvalifikacionih turnira za Major je započela RMR turnirom za američke ekipe, a sada smo saznali kojih to 6 timova ide na Major. Iako američki RMR turnir traje svega 5 dana, nagrada je prolazak na najveći događaj u godini. Američka regija dobila je 6 slotova na Majoru u Antwerpenu, odakle je samo jedan za glavnu fazu takmičenja, dok će ostalih 5 ekipa plasman morati da izbore iz Challengers faze. Dve ekipe koje su završile na prvom mestu tabele su brazilske organizacije Furia i Mibr. Ipak, kako samo jedna ekipa direktno prolazi dalje, bilo je potrebno odigrati odlučujući meč u kome je Furia odnela pobedu rezultatom 2:0. Odmah ispod njih nalaze se Imperial, Complexity i Liquid, koji su takođe izborili plasman u Challenger Stage. Za poslednje preostalo mesto u igri su ekipe Pain, 9Z, kao i Evil Geniuses. Duel 9Z-a i EG-a odlučit će protivnika koji će se sa Painom boriti za poslednje mesto rezervisano za Amerikance. Južnoafrički CSGO igrač Sonic je nakon 6 meseci neaktivnosti objavio kako je stavio tačku na svoju igračku karijeru. CSGO igrač Sonic, najpoznatiji po svojim angažmanima unutar Cloud9 i Extra Salta, je još 2014. godine na lokalnom turniru bio primećen od strane organizacije Bravado, koja ga je ubacila u svoj tim od kada njegova karijera kreće uzlaznom putanjom. Nakon samo nekoliko godina postali su veliko ime na sceni gde su na mnogim turnirima stigli do same završnice. Početkom 2019. godine u ekipu dolaze Osi i Floppy sa kojima su ostvarili zapaženije rezultate. Nedugo nakon toga, organizacija Cloud9 je stupila u proces reformisanja CSGO tima, odlučivši se za upravo ovu petorku sa malim izmenama. Međutim, pod novom organizacijom nisu uspeli da ostvare očekivanja, zbog čega se celokupan Counter-Strike odsek rasformirao. Nakon Cloud9-a nastupao je za Extra Salt, nakon čega je i usledio njegov neaktivni period, a sada i penzionisanje. Sa svojim fanovima podelio je kako će se u budućnosti posvetiti biznisu. Ovo je bilo sve od vesti za danas. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Arena Esport kanal.